talo whantu telefolo radio Samoa le nei tai au, ma lole soifua manuia lo mai o tala o le asolua. Ua saule fautuanga I tangata au kilani a whaatuai fe malanga inga le tau nei, ona o winga lolo wao le tau. O le tulai lua le waweau ana leila, wha solo mai le tulai iwa I le tau nei, ua tuina mai eila pata inga le ofisa le wa ai tau ya au kilani, e tu sa masavili malo losi, le e o atu I le se lau se fulu kilomita I le itula. Mai le pulengo ta avaleafi waka ko tahi NZ Transport Agency e ono yeile avanoa e tapu ni aile awala lau papa le Harbour Bridge I le tau nei. Ma e ono a afia ai ma femalanga inga ta avale. Tu mai le Auckland Transport, be tapu nia, be le tapu nia le awala lau papa. O le a afia lava taimi o whainga malanga pasi ai mai se lava le anga I matu. E le ngata I le olo iei fo ila pata ingo le ono a afia o femalanga inga ava a fewa I le sami. Ua toe fautua mai ai tangata lau tele, ia usita ia talo le tau ma la pata inga watu ina mai, ai mō tangata au kilani lava ia, lava le ono sai ma olo fautua ina le tolo po whainga malanga se ia ma winga lolo wa le tau, I le tau nei. O le nau ta inga le taitai o le National Christopher Luxon, ia avele toe ilo le mōli lanu mōli o lo iaile atunu I le vaiaso nei. O se awa noa ia manino aitu la fono o le whaao ngā o fifofonga. O le ua manino lava I saunoanga le tamaitai pāle mia Jacinda Ardern e le manao ia vave se e ni usila I le mōli lanu mumu. Meitai, ua ia whaailo mai suinga I le mamau ai whailo mai whaatatau lea I le mōli lanu mōli o le traffic light system o lo iai. O le afo iwa saunoa le pāle mia e a ngā e whaia tui o le boosters, wha o ngā uwhifofonga ma wha anofo e sea o ngā i o inga vave ia te le ngese I le pipisi o le wha mai. So no Luxon, wata tau ona wha amuta le wha o ngā o le traffic light system, ai au maia se tonu manino o mea e tatau ona whai e tangata a o toe wha au popo ai cases o le COVID-2 e le community wha apele fulu. O le tai ona nawhina amata fono ai minister o le COVID wha atatau I le mata upule nei, ma a o fesilingia ia Luxon le wha o ngā pia o le traffic light system. O lo yeilo na mana o ia ave o se fono tanga ia wha manino I tū la fono o le wha o ngā uwhi fofonga. Mai le soifo maloloina o toe wha manatu I tangata Kiwis, ia wha o ngā uwhi fofonga I tatono no fuanga whaitele, no fuanga I whaingatao na tau seile wā maisi tangata po o no fuanga pū mo. Ua filifilia le wha atono fō o le soifo maloloina o tangata lautele po le Director of Public Health. Mai le whaatono sili o le soifo maloloina Dr. Ashley Bloomfield wa ia whaailoa. O le ua filifili ai Dr. Nicholas Jones. O Dr. Jones o se tasi o siria malitolu se fulu tausanga o ngā lua I le soifo maloloina. Ma o se tasi fo isai totono o le li o whaululu o le pulenga le matanga luenga. O le tūlai mai o Dr. Jones o sui tūlanga ia Dr. Carolyn McInerney le ana whaamawai ia a Perila. I le vaenga lava le soifo maloloina. Ua iele popo lenga o tangata Reefton I West Coast I le ai o se fōma I whaale a inga tūmau mō lea a ai. O le tolo masina asau, o le a lea I se fōma I whaale a inga mō Reefton. O le sa tele ina whaamoe I fōma I ngā lulu e whaavaitaimi mō le tele o tausanga. Ma o le toa telo I lato we o mai atunu umamau, ma fua I le whainga tau na mau o se fōma I whaale a inga tūmau. I se tali mai le pulenga le Health and Said e le o mawhaio na maua se fōma I tūmau I le neitau mālulu. Ma e to atasi le fōma I o le a whaia siaki le na o le tasi le aso le vai aso. Ma o le uti o fōma I Rifton e le whaapea na o ia, e whaapea fo isi nu utu I tua. Reported TV tasi wa o se māsani le to atele o tangata o le a ai le ai o se fōmai. Peitai, o le mālo se le fulu olo I ai e le o whaingo fie mō le to atele o lo mo mia vavele va ai o se fōmai. Ai mai a John Boken o le councillor le tūmalo bula, ua ia ngani mai ai so o se fōmai o māua le nei reporti, wa mo o mialo fesoa soani ma o le au fo mai fo I le fale, ma va aia le lei oe e le tūmalo. Ma tala muli, silia ma le tasi miliona Kiwis wa mawhauwhau e tu ua ni usila ai a ngai atu isi atunu e wha amautu wai. Mai le palota le MYOB na whaia sau wha ai unga, tusa ma le tasi miliona ma le luas fulu lima feta ngata wa wa ai e o I atunu I fafo, a o toe tatalai tua oi. O se si itanga tele lea pea wha atu sai lalo mai o le fast fulu tasi a feta ngata Kiwi na fesili ngia I le fesili lava le nei le tausanga e lua fesfulu iwa. O nisu esu enga o lo o fuanga I wha amaumaunga o tangata ni usila wha amauina lo o fiso wha amaumaunga.
O le toʻatele mafua na vaʻavaʻai e o i atu nuu mamao e nonofo ai, ona e lelei atu totongi, lea e whaapetusa ma le 23 wafe tālafa au popo i totongi o loo maua i nei. O au se tālia le atu nuu au pito i toʻatele tangata kiwis o loo fio iai, e se ei Beritania ma Amerika. Mai le MYOB wa ia repotia o le si o totongi i New Zealand nei, o se whaingale o tatau na whaia ina ia no nofo i tangata i nei. Ma o ia le popolenga, pe a whai ai o le toʻatele sa ili ngā luenga i atu nuu mamau, ona o le a fo e tau sa ili nisi tangata ngā lulue i New Zealand nei. Tala nao le tae au, manuia le nei aso.